ko le at ke tau kamata e tau press conference pe ko e conference me ka whai ngongo e whia fini pe a oku heni ai palemia leo a toke tāta ni la fusmalohi ka uma ai ho ek minister o e kabineti ke whakahoko ai tau whataha i he hoatani. Kau kamata atu ak peha ki lotu, pe tukuangi ki he palemia leo ke me atu, pe a osko ia pa tok hoko atu ai pe mo tau ngai whehu i he whiawhini ke tau lotu. O tua mau whawhetai atu ko tuke mau aosia ai whakaosinga o i wike ngā ue ko en whawhetai he ngā helelei ko toa pe inasi ai atonga, inasi ai puleanga, pe inasi ai pa mo kau whai o ngongo, pe hemo ki mau tolu hono ko toa pe. Mau kol kia te koe, tataki mai ai pōtara noa te mau whai i he hoataani, hangahi mea, hangahi ngā ue, hangahi mea ke whakalakalaka e mau ngā ue, pe mo whamahino ki he kakai, a ngai whatongia ok whai, pe ok toton ke whai. Tataki mai aki mau tolu, i he hoataani, pa ke tau kaupe pe mo a Fiona. Mau kol ne hua whasisu klais ko alo, kako mau whamo ui. Amen. Koe e palemia leo. Malo. Malo ko whatap ki o tua uni ki whatap tauhi. Ko whatap fo mene a whio tamtui ko tupo ono. Peke tain kuini. Ka mai whare o hamo e ofu. Whatap fo ki tampi iskarani tupo tolu kala. Peke e hoi ke whanua. Ko koe ki whamalumalu atu pe he tala whakatapu kakato. Ngahi pangaini ka e tuku mua e whainga maari koe ni ki whakahoko atu ai ai whatongia koe ni o pureanga koe whakahoko ha press conference tu watu a ngahi o ngongo mo tala noa mo ki mo tolu mo e media ko whakahoko atu pe whoke e whatongia koe ni koe kei mamao ai e paremia e tua pureanga ngahi whata i wasinga toni Amerika pa mo e kautaki Pasifiki unau whata ki ai whikawaki ia pa mo e Pacific Resilience Facility ai ke snoi paanga ke fotu ke tokoni ko tau ngai fonua e malu i tau tolu me he ngahi ha o feliu liwaki a ke ngatai na e mau puwe me whaia mali ki parimia ke whi loaki ba mo e Secretary of State Amerika Christopher Landon e tala noa e ngahi wawhinga o aki a tonga ba mo e Puleanga Amerika pa peke Pasifiki pe foki he National Advisor ai Puleanga Amerika ko Michael Walsh fika o akia ba mo malu i koe ngawe malu i Pasifiki pe o hoko atu e ki whata ai Asian Development Bank o ku kau ia he kau tarekita koe poate ai Asian Development Bank ai whai e ki Milan Itali ki he wiki kaha uia ko hi ke tokoni ai banke e sia ke tau fonua i he tongo ia te hoko atu pe ai tokanga i kabineti a pe ke ngai ngau e puanga ka ko foki mai ai pare mia i aho tahaua o me kono wa ko fi tala monu atu te mo tolu ka fai ngong ko i ko hoko sia mo aho ko he ahon afa maman like of ta dai na ngong mo foki ke formanat fata ngawe ko bu fai ko ngam mau ing ba ko no mau inga ko tau atai na ko mo mau ke mo hanga o mai ai tonu mo mo oni ke ka kai fonwa ko hono wa ke mo hanga ek ke pureanga ek ke fale alea ek ki tonga anga fihu mau inga ta ko figa o ki mo anga tau no fo o figa o ki mo me fakala kala tau fonwa ko ko ate tala monu na hanga pe o fa fonga de pureanga i statement na hiki e te tonga statement tala monu pe aku o fa fonga e kabineti fa fonga mo pureanga pe foki ki he ka minista e tala monu atu ke te mo to o lave pe ko ka venga tauni o ko fa pipi ke e me mawinga u artificial intelligence na ko fa ha be statement ni mo gure anehu i he fa ai ka kai fifine ko na ICT ko teknologia ang ka toka nga be na wa hanu matama ani hanga veu ki ta nga fai veu ki ta no fo artificial intelligence ai o fa pipi ki me ka venga ta tau e fatongia ki motor ka fai ang o te tau fu fala la nga me wa ga no lau mari mo no consensus artificial intelligence ka ke fala la be ki ta lava o ta la ke ta consensus me ta fa kau mo ni me ta atai na
ai mea ke ave ke kakai. O ki motolu o ko mo nofo I he matapa, gateway. O tuange wha matala ke kakai. O mun ki nau tolu nau nofo I he ope. Ko hana tolu, na ku tau whok mai me he whara mawhana, wawa. O hokat kei ai ahi e puranga, o se ewa bum hapai. O nau ahi ai ki he ngahi ngau pe puranga ki whare mak ni ui. Plinis kungu. E wawa, nau ahi ki he plinisone. Ka lefo pe pe foki ki he ahi ki he fitu ave ki ai veve koe ai mai whanua wawa. O nau maua me whare maali ki ahi ki he ngai apiako, o pe foki he hala, wafu. O na mau ahia ke otu motu. O wawau e koe motu, o wawau e tata. E mau sio ki he fie mau ke iaho nau ngahi wafu. O kui ai motu e tolu au nau fie mau o wiso ke whakafoko nau wafu. Talu me wanoa tahano. Me he a whaalahi kone tō he tanko ia. O mau nau kahi wafu kena e. Mau fien ke, mau o sio ke, sio tonu ke, ke whahangau ki ai. I tau whapango ni kuhanga mai. Na mau te au whuke na e mau o wakai ki he nau nofo. Mahina koe ngahi motu o ku paupeke mau whapapaui ai malu ki he vai inu. Water security. Ia te mau whahauka ngāi ke te tufatu ke ki nau tolu, angapeko o tuhapai. Ki he ngahi motu koe ku ngari te nau wongo I halala a ki taki ua ai api, ai tanke mai. Na mau te sio whuke he sola. Ke uhi ku kai au ke ai uhila, pa ku ai ai whakalakalahi au ku hokoai, koe mau ave ai sola u toi mālohi an. Ui peko mini grid, ke ngai motu ko ulalahi, na tui alat peo atu ke kakato ngai motu I ave ke ai teknolosia ko ia. I he taimini koe ngai motu ke iai pe ai home solar, pe koe ngai solar pe tu pe ia, I he funga whale, pe koe tu pe he tua whale, o whai ake nau ngāwe. Tika ki au I ke mini grid ke lava o lele ngai aisi mo lele po uli ke ngai ngāwe e kakai. Pea na mau sio whoki he anga e nau whetu taki, kui ai ko ngai ko e hala mo I wafu, ka koe ko ngai ko nau whetu taki whaka teknolosia. Ai na mau tuwha ai ke ngai motu a Starlink. Ka adoa ngai motu e tahatahana e mau tuwha ke Starlink. Pea o kōtui ko e platform mahu inga ia hana o atu Starlink e ngai motu koe. Ke nau ngai peo nau malu whaka whetu taki. O mahu inga pito e ka venga I he tū lavea ngofua ai connectivity. Ke lengo pe tau nofa whetu mama mo whetu whaingata. Kau kei iai pe ai mea ke tau whetu taki. Ana fie ngai atu motu e mo o atu ke Starlink. Ko hi ko fie mau koe ke nau whetu taki. Ka he taim tatau ko tui ko e mauhanga ia o atu e platform. Ke alu atu hangai whakalakalaka ke he kia. Hange ko e ako whai online. Ko tu waki he kakai whiwhine nau ngahi koloa. Ko fie mau ke whetu taki ki nei afu he taim whaingata aki ha mahaki. Pe ko ha whahinga whikau aki mo e ka inga nau nofo I tua pule anga. Ka atoa ngai mea ko iau ku alu e whakafohe teknolosia ko ani. Pea ku toki mui ate e ngahi ako ke nau lava ngāwe lelei aki. Ai Starlink. Pau nau lava lewa o whetu taki pe mo tua pule anga. Pa mo amanaki pe e whoki hakakai ki he ngahi motu I hono whakafoki ki ai teknolosia ko ani. Wataha mo e ngahi uafu. Mo mawhenke toi langa hake ngō wehe ngahi motu o wawa uhe ku. Mau mua whakamatala o whakahamai, koe konga ngahi motu nau hiki na toki nei afu koe ngā koe ako. Ko mau manaki pe koe ngā koe nung mau whai, ko ha platform mau I ngā ia ke ne hanga o kamata haliriu. I he nofo whai I he ngahi motu, o whengai ke nau toi maluang. I he ngahi ngā koe ne kabineti, ane nai na mau tāri ai ke whaha ngāwe ka National Security Policy. Ko ngāwi ne talu kamata mi waf ma walu mo no I kai ke whakatoka ngai whakalelei ke whakasio lelei ki ai. O se fo ke tutu ni gabineti ke ai ne komiti ke National Security. Me mi pai pe ka minista ko ka ngaton kana ko me ko ni National Security. Pe a ko me a fikau o fi mau ke whakahoko ke ia hana National Security Policy Framework. Pa ko na mautaria ni lai ke whai hangawe ki ai, na whakotua e pepa mo Interagency Task Force. Ko National Security he ahoni, o kukai ke hange koe aneafi koe mea pea kau polisi me kau sotia. Ko ahonia o tau tu lavea ngofua ke mea lahi. Ma pai ke tau tokanga, ke tau lavea tato he ngai mea lahi koe ke tau hanga tato whakapapau, aki tau malu moia.
Au kau e ngai pot ngā e lahi mnau whi kau aki ki e tau malu mo e hao mea whai ngata. Ko e ngāwe tahana mautaria nei ke ngāwe a Project Steering Committee i he pot ngāwe koe whanua me savea ke whakatu ha Spatial Planning Framework ko Spatial Planning koe palani e ki heanga hono ngāwe a ke whanua nei tau press conference ki mua nei ha mahino mai ai na kai ha palan be ki nuku alofani ku tui fia no fo mo ngai fitu e fai whaka business ki fitu e tu wai e market mi ngai mepe ko ni walpe ke to e va pupuange no fo mo firma wange ai fitu ke fai ai no fo algo ke tau to ko lah yang ma inga leva fatongia ko ni ke na palan whaka lele tau te fitu ki ha fitu lele ke fai ki ha hiki ha kai ko wesi hange ko me ko na ha ko tsunami mo ya mo e tafea pe pe ki e ngai fata mai fa na tu i kai ke ngata i kai malu i ngai fitu ko tu la vea ngofua hange ko fanga uta e fitu i fo ku ia i tongo bo pa tau malu i ngai fitu ko ia ko hi ka pa ki tau tokang ha hon e hanga e tahi o kai ki tau to kai ke ngata i ka tau te sio fo ki ha ngai fitu tau fitu ko tau fai ke fai ai ngowe ke totolo pe ko no ai no fo ke no fo i mo fitu fai ngoe ka tau tokanga pe ke ia ha kele lele na kai ke ngatai mo ha fo nga ngoe lele ke tau alu aki ke ka hau he feli uli waki ai ko ma i kai ko mit ko ni mo na hanga o fa o ha fai nga for framework ke spatial planning ai ko hinga ia o lea ko ke anenai na matala no ke ngagun tau fa he tori koe whahinga nau lavea i he oki he tori. Lavea pia puke, a hoko e bebe mo mate. Ku tuko e ahoni o kuhangihange koe tono no whaka tutu uni. Ke malu i lelegi na to he taimi hoko a whainga taka ki nau tō. Tata whito ki he ngai mengu tāno ki he. O kawe mo e whanau whiwhine u nau o. Pia iai e mea hoka ki nau tolu i he nofo. Ku kai kia ha malu i pa kai kia ha tokoni. Eke e ahonia ko hale fatongia pulanga ka kai tonga na wo e fahinga nga we pe pe na ufihia ko hiko hinga fakai sin o hale wa fa hoko pulanga ke pa ku fokile va ngo po nga ko na fika aki e trade and economic development pa mo internal affairs o mai hanga fa matala ku pau mo mai ha me ke sio ga cabinet ko ha hanga we fai ki ha kai ko na ufihia nga fo no mo ta do fito ga se ile mo nusil o ko na wo he programa ko ni fai ka tala no na ufihi ai e ngai whanga ai palema pe he. Na mau fotu fo ne nai pa mo cabinet subcommittee ki he veve. E tok toko ni mai mi sa ngani ki public enterprise. Ko whakatau mua ni ki he waste authority. Ke wakai pe ha vai ne ngau fai ki he veve. Ko ha tu ko ko plan fa lufu hango na fa matala tu. Ko ko mete ki ko e regulator pe ki he veve. Ka kono tokanga iko sino ne fai ngau tokanga i he ministry of public enterprise. Into fava matala nai ki tau mo o fotu e ko mit ko ni ki tau sio lele o ku algo ni ki ha pai po mo vava o pia mo e o fai a ko ni o ta hu mena o fi sio la ki ko me go la ko na veve o tu e to lu e ko fa tu ta ma ko pa ko e tu ko ni ko fi ka e ka nga ko Department of Environment compliance officer ke na wo ke va kai mo fai ha no tesi vai ko he fi tu ku ia veve na aku kona kai fa to kanga ki ka kai e pe mo e ho ha ki he fa he ka uta ko ta mala va puna ke contract out for ke ngai ka ta ka ku nga ko malu mo ha ho ta fonwa o fi ma ke fa va kai le le ki ta ta be mo fa he ka uta ko ta na ko ngai mata mama mai he nga he ngo ta langa ko mala va puna mo waf o hu mai ai fili ko no ta fe ke te ke mama e toki tokon mai pe mi sta ho na famata na mau te tari fuga ne nai ke whakakau ai ka kai ko vela na no fo anga i he ka kai ti ma ko ke fai nga fa va na to ko policy ki mua na ngata pe nga na ta fe me ka kai ku wese ki na to e filmi waki ai ka ko hiko e kulupe ko ni fari aki fa hoko fa ta magia ba ke ya tokonia ka na to pa na mau liliu le va policy ka mo ki na to ku vela na nga ai pe ko te ha me ai pos mo kolo ke kauia i henga toko ne pu nga ke fare no fo na mau te tafu ka ne nai he fotu e nga committee ngau ke ka to nga ko ni ta te ni mano ko ni suto ne o na nga na to ke nga po khalam nga tapa ke o ka to ang ko ya
ai le me a ho tong taha ko o katopa ia whānau me ko e hoko e ahi mai e mo e ka hau ai tokon pare mi a fisi o mano a kamika ai ko tokon pare mi e ka guni to ngai ta fa ki fe fa tau aki te nau i tonga ni ai ke sio ko ha ngai fa nga mari fe fa tau ka tonga mo fisi ya e he ni e ka hau ke fa ai nga we ko ya nai mahino mai hange ko ngai policy kon ko ta no ke o kawa niwa e he fa nga ta Dan ko nei o mai policy ke hunga tonga hunga ha pai nei ke te whakakau ai hanga hi feitu o kau he whainga ta ia ko hipe ko for event ko o mau whakakau ai fie mau an niwa fo i tonga tapun ke langa ha senta ke nau hola ke he taime whainga ta ai ku i lalo i pe he malu malu o hunga tonga hunga ha ko fa si nei talanoa kabineti ki he kahau o toton pe ke te fai ha whakama apo opo e ngawe pia public sector reform ko ha mea ton ke he nima sector tau ta hape angi kia ko ha mea ton ke puke pe he puianga as a public enterprise ko i ko lele ya kakai mo ha whatamake hok patuku pe ono nima ko ha whatongi au totonu ke o e fai e ngai pot ngai e puianga na tau whakau ko ha funga te fai lele yangi ko te ftoi whatongi e puianga e ko e pule governance pa whakalele lele e puianga famo e kabineti ke o se tano ke paseri ba matano ka fotutu lele fotutu to lele yang ki he ngawe ko e puanga ke to lele fai fatongia lele yang mo ngawe lele ya ke resources of le ma ko i ko lele ya ka te ngata he tu ko taimi pe ku ha mo fehu ku he ne mi sta mo ui pe fo ki he mi sta ko ne policy ma public enterprise ke tokoni mai pe ka te ko tu ko ni sta mo ui na ko ha me ma ke ke tala no ke ko e ni sta ke public enterprise ko tokon me pe na ke tak fe ui pe mo ngai fe ui ke he ko ke ka me ko ta no te ko mo to fe ui mo to ke ko na pe ke e ni sta mo na ko me to ngai fe ka pa mo ta fa ke ta mo ui malopito tokon pale mi pa ko pe ke ufanga ngai fa tap ko to ko si kamata ka por kalama kai ata mo ke fai ata ngong ko ni mi pa nga mo ui hange pe ko yak mo me ai ko e wike ko tal me kamata o fepueli kamata nga fepueli ai tau tala no mai fika aki pa mo e moftengi ko toko no nga wani mai ni ko tes pa papau i na ma o ai moftengi to ngani lai ta hai ha i vavau ko toko tol nga wanga no ni ma tonga tapu ni mavalwa ewa pe toko ua pe ni ko mau i ha pai ko o si ai fok pa mo pekia ko pekia ni toko tolu i he fa papau i ko e tupu me he e nau mo ua i he moftengi pa ko me ai ko lere mai ai he ho atani ko uhinga pe ke popo at ke kakai fonua ke o to o mama ai moftengi he kulava pe fa e pekia ana pekia e wikosi e toko ua ko e tota ta hiva very young pe mo e ki pepe mai na fitu pe i he kamata anga o weekend ko toko tahaeni ai ko e ki tamsita walu famanata pe ki kakai fonua ke hokokat pe mo ono fama ai fitu okta no foi surrounding kawai pa mo ngai apia ko ngai ngawe anga tau fito kono to'o ai whanau anga o namu. Anything o kune anga tānaki Hawaii, whamoremore, whai hatokanga ki ai ko inga ke o wai. Kei hoko atu whanau ai namu. He kuhanghange pe o ku kei lelelele pe ato mahakia o koe ke aluia ke holo. O ku na ki asima ku holo ka ku lately o ku hange o ki asu to ki kakaha ke pe ki olunga. Pe ko e mea e o whai atu ki ai tokanga ke tau ngau e whakataka whaia mo tau whingai ke osi atu e tō mahaki koe ni mei tō ngani. Of course, kai ki tau lava o pure ki he uha he kaueni e mea uneanga o pia moe afu ne whakatokolahi ai namu ho tau whonua. O kai ki ngata pe foki he moftengi ka tō e tō foki pa moe flu. Ko flu B ni toko lai taha ni
ene hoko pa ko me aleva ko toko lahi ai tala I whare tala. Aia o ku wai ai kore atu ke kakai e whanua mo o whamai tau ngā e whakata. Ko e whine mātua pa mo e mātua o ngā ue I whare tala. Ko nau fo I nau tolu hono tautou o hake ho nau hingoa. Pea mo e tala I pe ai nau tae ako I he social media. Ko kore atau e ki he kakai ko o nau whainga ngā ue koe niki mo ilo it doesn't help anyone. Koe ke toko nia ki he kakai o nau puke pa nau fufie maua pito ai ngā ue ki whaika nau tolu. Koe ki toko ni mai ki kau ngā ue koe o nau whai atu ai ngā ue. He ku alo atu pe kua e foi pa kua e li tau veri mai. Ka koe whai koe kore pe awhin motuani mo ofa mai tau koe tau ofa tau tolu he kau mahaki. O te tau toi tokanga tau tolu ki ngahi lau whai me mitua. But it doesn't help. O koe ki tokonia ki he kakai koe o nau lau ai Facebooka. Pea nau nofo I tua o alu holo ai o whai ai ngahi whai tō ke pa nau toki au mai ki whalimaki. Ko me osi e nau mo ui. Pea wai taimini whai ngata ia. Koe ki toi lava ha tokonia ka nau tolu. Koe kore atu pe ia. Ka pau kua hao mea ku kaiki ke fie maria ai. A tāhok ofisi me ange ki ai, ta talanoa, pe koe hae mea o ke tokanga ki ai, kai whai mo addressia he wawe taha, koe ke tokoni hono tāpalasia ai kau ngā ue I he Facebooka. Koe wiko sina rera te whinomotuan ki hot mo tāpai, o whai ai ki ngā ue na iai pena ku lere ato sio ki ngahi ngā ue whai o mo tāpai. Whawho pito ngā ue, nau lere ki he health center e ua ki kau vai, kau maa health center koe I uiha. Oku whawho pito ai ngā ue ha pai, pa ku mahino ai ngā ue whakataha ai kakai, pea mo e kau ngā ue, pea oku asipe ia I he ngahi statistika o e malu o e tengi ko nau tolu ko toko ua pēni oku hoko ai tengi he taimini I he ngahi wike kimu atu ia na e whaiwhai atu nau talamai ko ka kia hata hapau talange ki kau ngā ue ke wakai atu na ku os lelelele na tolu ia he tai wheto o taimini ka kau moni pe na ku lere atu wakai ki hapai ma au pito hapai ia Pau si pe pa mo e na muhe na tō mua e nau ngā ue na tolu ke whai on whama au hapai te ke awange tengi. Ka koe ni ko au ki ai, ko nau toko ua ni ko smahino na e ai. Koe kau mālolo me tengi kau mālolo ko toa pe I nuku alofa I vai ola. Na I heni whoke wike ko osi ki nau tolu me he Semnan Health Foundation me I Provo, Utah. Ke whai ai whengawe aki, whikawaki pa mo e Chelsea Brown Dialysis Clinic, ai a ko e tauene walu, ai whai mai talanoa, mo whitalanoa aki, pa mono palani o e kliniko e ni, pe nai au mai ai container whanoa e ua, pe mo e ngahi mea ngā ue, misini, pe mo e ngahi whaito o ke whai, pe mo e ngahi mea ngā ue, pe ki tokon ke ngā ue, he wike ua ko hiri pea oku whamalola heni ki he tangata eki I tokon paremia no mai e whale I whanki whale koene e beef house ke kamata mea I ngā ue koene ki ono whakalele ai e tau kliniki ke dialysis kasi o mai aho tau kakai nau I muri koe he koe kumo ui koe kliniki ni whoki koe support ai pot ngā ue ai nu kau pe ai support ai pure anga koe wange koe ne whare ke kamata me ai o koe nau ngahi palan ke hea nau tolu ke langa whale mo ha koe ke kawai Ministry of Health ia ka koe kamata ka kono kamata IPN pa koe kau ngā ue o ku o ange he pot ngā ue koe misin pe e ono kamata ki ai ngā ue misin e ua ia ki whare ki he acute care a whare maha ki ai ave ke ICU misini e ono e kamata ke ngā ue koe ke dialysis center ka kone kamata sisi ko inga koe capacity o kau ngā ue tongani
e ha upe e kamata me mai ka ngau me Amerika o fai hono ako e ka ngau e tongani ke fai ake ngau e ko ni ko e ma ko e me ape ko na fielave ki ai ka toki ai ha mo fehui pa toki fai mai malo apito malo me stamo tu atu fai mali ke famo Palemia ko mau inga ia pe mea kon ko ne mea mai e minister mo ia ngi ko ne mea na lava o faia tene mea ki ha pai pasi a ia toi ke health center ko I uiha ka ko mea ne ke health center ko uiha ko ka fo a pe na o mai pe na fe hui mahalo kana ta fe mai no ak pe na to mo ni ko na to ka ngai mai na center pe na to no wa na tali pe kai o peheia maha ko si fai halanga ki ai ka hange wa tai fe mai no aki anga na wale pa ko na ho ha pehe hange na talange mahalo he ni I ko ni ko I ha pai sai pe ia e hike senta ia ke to tu o ia ka ko fe e pa ko ko Katarina ka sai el pe ki fa tontono ate me ko ia ko e health center ko I foa na e oku osfai e whakale, na e kamata ke whai whakalelei ki ai. Pa koe lolotonga koe lele whakalelei, oku o mai e whi mau e he toko taha koe whakafonga kere ia koe ai tamapiri nisi tupere hake. Oku ke koe uhinga koe ke sio ki e risi. Na ia e tōna unoa pot ngā ue, koe tau e wanoa ko hiri, koe risi na paanga e ono noa he tau. Kana e kai ke totongia he pot ngā ue. Aia koe mea mahu inga ia ke sio ke apureanga ke make sure o ku totongi ai risi ai ke kau ek mau tofi ko hinga ke ua te hoko ha mea peheni I he ka hau. Ka nai whai rewa ai whatala noa nai whema o ke whai ki he risi. Pena e whai ai area, pena e tuku aki ai pehe mai ke paanga tolu afe I he tau. Ko au pe ia na aku huha ke pe aku o talange ke tau whenga aue, kai o whatever ke whai haarea ke mea koe ni, he koe foi hiki ni o kupesete ni mange au. Ka pau ke te au nei ke whapotpoto, koe ki konga api koe ni koe e mau inu ko alofani, paanga pe tolmani maafi ke ni mamano ai 30, ai Paul. Ani ko ta tau pe mo bia ko we have been I felt been hijacked ke mauhanga tutongi ai tau e tau noa I he kimu ai sune pa o si lo pe ko o si o mai matolo ko le supplement ke mawa o atu ke tu au ki sune na ke pachete me ko ni pa ku o sto fai pe ai fra tala noa ki he eki mau tofia ko hinga ke kore ki ai ke ai hifo pe ke whakapoto ai risi koe ko ha we will reach a compromise ka kia te au nai fu na aku fu o vale au pito au ia he hau pe ai toko taha koen na ne whai mai ai whakafufonga ai tamapinisi pana u reach out pe ke tamapinisi ka te kai kia ne tari mai kia te au. So I'm waiting for him pe ku ke I fie mau ke whai hatala noa pe ka pau e au pe ka taime koe ke fie tala noa mai ka te mau tolu te mau hiki te mau oku mi hako ngā apeta I fo ape e hataha oku ki amendable ke he ngahi ke mau tala noa lelei fesio faki mata o tala noa ke negotiate fra lelei pe he kukai ko ha this is a free service ka pau na ko ha ku fale koloa pe ko kiliniki pe aku alo tu ai ki tanak paanga I can understand the 3,000 aia but not when it's a free service ke kakai oi fonua malo sai pe ko nga pulahe paanga ik tokon palemia na ke mea whaka nai whalawe I pia moe ko mahu inga ia ai ngahi whatongia ko kulava ko he tau taha ke si I tukuange ka pau o kusai pe nau ai pia pakapau o waha palpalema o kulava pe ke
whetaki ni mai pule anga mo private sector ka ke he peke ke whakaivia. Ka ko whewhepe ko ngā nei aho mea ke ani nai whlawe mo ATS a ko hako ho toi whakaiki ke ngai o hoka te nau ngā oe pe ku tuu pe. Tupe ai wheweko ke malapa puna Ko whikawa ke ko yongo mea ia ua ku khu mea ai mea ki tonga ni ko poda ai ko malapa puna pe mo tsa. Ka tupe ki ai ko hi ko ku he no malu foki ai Tonga Airport Limited. Ai o ku whai ai ngā oe ko ni ATS. Ka tupe ke ne atpe ai tari. Ko issue ko me ATS ko ATS a foki. Ko foi window fa o sia o tau hen tolo ngai. He fitu taki ko he pota. Nai osi mai nau contract ki ke tau ko osi. Nai tutun leva he tutun cabinet tau ko osi ke open tender. Ana mahu mai o te ke lava fi fatongia ko pa pe fa hoko mai leva ko mau tolu. Ko ko tuai nga o ko no open tender. Ke whakaloloa mai ki sune. Pana tali lewa kabineti ke whakaloloa ki sune na kontraki ka whaha revisite u sai. Oi mea nane whanau e whakaukau he taimna o mai e ko National Security o malmal he Minister Policy. Oi tua ua ni, ai kore mai ai tau mai wakapuna he ahasapati. Na iei lewa e whakatoka ngai. O te gai ke iaha whahinga national o plan and procedures ki he hono hen tolo issue wani o meti veki pia mono ensure o ku malu e po ta he whangai whi taimpehini pana ku whatu lewa e pepa kabineti ke koe ku ki savea koe ki he ngai whanua kau ngā api Koe ngahi koe operation ko whakahoko he ATS a which is a private company. He mea koe whakahoko pia i he malu o state owned enterprise. Ke na hanga hentolo ai foi last lapse koe security. O kurini ai whakaukau koe uhi koe mahu inga koe national security. Pau te mo whatongai mea koe ni koe contract koe ni nai whaia he waf mawha. Foi tau e wanoa. E kai ke hoko ai trucks ia ba mo trafficking ko ni ko issue he wanoa fa. He wanoa no fa. O hoko ko issue. Pa was aleti mai he take fonoa e ne afio. Ai mau inga ko ke tokanga ai pota. Po uinga e makatu nga ia. Ka pau te ke maala me pa ki follow on mai pe ka hoko pe. Koia, oku mau inga mali au pitoia. Ai koe parapalema ko kha mai koe parapalema i he whaunga ngāwe. Koe halewa ngāwe ai tāwa ke ne hanga o whakasio mea. Koe he kapau ko sino e pure anga. Ke whetaki nima whakataha pia moi. Ko ngā koe ke tau tuki toi aru ke mea koe lolotai. He nai pau koe kapau koe mea pe. Oku lawa pe pure anga ke ne whetaki nima kana whanonga. Ma tu ko kau taha ko ni o kwani kau ngāwe. Aka ko ngā whoko la ho haa he mea. Koe whotutu ia he kai ke affecta ha ngāwe ia ata. Koe issue ia koe ni is to do with our national security. It's not a money making divisions. Was five consultation pa mo kau stakeholder. Ia New Zealand, ia Fiji, pa mo all the likes. Koe provisions koe nao mai ke oange mahina ono. Kai tala noi mo ngāwe i transition ni. Koe kau ngā oe he kai ke ai koe uhinga koe ke whai ni ko se sine he pos overtiu be nau konturekia nau tolu. Koe ni ko se sine he kai ke more hanga oe hata. As long as you still wanted to work, shop pe ai found sine koe ya. Paku i he foi waha taimi koe ne mahina no tala noa ia i he foi transfer koe ya. Pe hoko koe ki subsidiary pe ai Tonga Airport, but at least koe institution koe tene tokanga e foi konga koe ia ke iai ai mandate ai shareholder pe koe pure anga ke ma olunga ai tau national security ai koe whakaukau pe koe contract koe nai fatu he ua noa fa contract nai fatu e vai civil aviation di pa moi ATS.
was outdated te u lao ko ia with delegation of authority ko tau sanga ai tonga airport ko authority ke nau u hentole nau tole tau pota I he when it's come to the airport ai ko whakakaukau ko u consent ko ia o kau be mo ia foi processi ko me te pu ke tau ngo yo ku malu ai pota poinia Yo malo, ki fe fa o sipe. O ko ki tui pe au ia lava pe pureanga I ke ngau fa ta me kau ta kon. Man tu ka kau shareholder o kau ta kon o wepe mo na ngai pisi sa na tol. Te na lava pe na tol fa ka ngau I ke na ka kai ma ngai me pe ka ko nga pe so ke nga fonga ngau. E ko me na fai ko ke lulu tai. I hono fo to o na ka kai na hono to fa lo to e ka ngau ke real tonga ke na al ke lulu tai ta ke pa pale mai pe wa ke tai min. Na ko pe ano fo ka malo au pi te minister. Mahino pito peia ko lulu tai ko issue monia pe wa no function fa commercialia ona ko ya hane ha overrep fa security ko hinga pe perperenge sai issue ko ne ATS he ko ha ke be mo issue ko ne hono to tuange mo steva toa ke private company I he time I he kuonga o matolu tu e mea ko trafficking e mea ko trucks o kai ke tu ia o te ton ke tau frasosio ke he last window ko ia kai ke fa ba be opinion e ka be mo no fa kau ka ko ka to ape u mea ko di ke tau ngo mal o tau ka kai fonan mal iyo Apa te hoka tu pe ke fa o sia ke ai issue kon me ATS minister mahal ko fe ia pe fa la na ai ngau e ko ia ke mo fa hoko he oku o mawa email me anusila o na pe he ka pau e te mo fa hoko me ko ni na o si o mai I advise Ministry of Aviation o tai fa la then out te pehe he ke na puna mana toki tongani commercial wise ke mai nai tolu ki he ono I now seek whakalao ke civil aviation tongani ua pe ki ai ko pehe koe ai wafe mawha koe ia ai ngau e koe ke traffic te wha tonton atu nai whai e iai pe e ku ngongo me mea drugs have been trafficking throughout Tonga more than that years before 2004 ka ko e ngahi ngawe lele e ni ko ni o ku hoko e ngahi ngawe whinga aki o lahi ai koe ahono mau mo ilo i koe ni I he ki muini mai te hoka toi pe au I ki he public you are entitled entirely to your opinion penai kamata e wano wa whaka nei to hoko pe koe national issue I wano wata whatever scale it's not a nation it's not my opinion it was based on my work on an interview fa matala he kakai o na lolo tonga ngai popula I he trafficking I drugs mahino pitu pe ka malo kana to hoko pe ko issue he fonwan he wafe wata hono he na fio simposim ko ne kakaha ya mololoto mo polo uto palpare mo ni he kai te ke o mai ko wano no fa ke fa hoa ke wano ua fa ko poinia e lo tonga ne kakaha ko pau ke tau fai ha me he ke tau fo ha ke pe o tari ke palpare mai hoko ko poinia ka pau tau serious hono malu e fonuani ko pau ke tau tata pune window ko tope ko advocation pa mo fakau mo opinion ke validity mo invalidity o ATS o otherwise o entirely entitled pe ko kiai ka ko poinga aku o fai nga we kiai ke ensure malu ai fondwan pe ko me afala wana ko hanga already that is ke tau tok til da do de ke hoko ai me ya ko ni o ke hanga ko o articulate mai ko o me o te ke tawa o tatul ki ai o way working in progress ia he ke mau ta foka ke pe o fai o me o tai foka lao he ko intention ia o kai ko me ko personal interest o hata ko intention ia is about national security and national interest Malia pito ha o be mai fika o aki ko me kai ke fai ha me tai foka lao according to the Public Act
Public Enterprise Act wa fe mawa pe my Companies Act tahiva hiva ni mai clearly states ai tai whakalao o ka pau e ke ha poate ke ne whakalele ngai poate ko itongani. Do you admit? No, I do the question. Te whihuia te o ka koe. No, Minister. Ko hai o kune whotu e poate. Whihui, ko koe o kuke whai mai tari. I'm not arguing, Minister. Ko e ku eke, na tae whakalao, a ho mo whakahoko ngā we ka no tuku ka poate ki tua. Whakatatau peki he ek. Yes or no? Na i kai ke mau tuku e poate ki tua. Na expire, ai contract e poate. I he opinion, ai minister pa mo kabineti, koe ohi koe lahi concern a shareholder mo kakai. Ke ngai service o T-Space me Public Enterprise. Ke whai ha review, ke whakamaka tuunga ki hono apoi ne poate hoko. Koe tūka he taimini, toi pe mahina ua. Koe extrapolate koe ai lao. O kamata ia me business plan he kamata anga tau whakapaanga. Koe toenga koe ni ko hono monitape. Koe ke te aha me ea hen ke te hau hapuate ke nau te whotutu hanga ue. Ka koe whakakakato o business plan na e tari he wanoa wa tolu wanoa wa wha. Koe ke ha issue iai. Pea ka pako kuke pehe waha issue ai. O ku iai e fu institution o kumau. He kumau whai peo whatatau ke he au si au kumau iai. E ke atau ia tu unga whakalao whakataki. Whakalao, mea whakamawanga. Koe mea taua. Whakapatu tu na neki palemia leo leo. Koe whihui bea ai motuani. Oku ke mea i bea oku. Oku iai ai ho haalahi. Me tae fie maari e kakai whunua. Whilawe i pa me PMS-a. Koe lao koe ia oku unfair. Pea kuia tai fi maari lahi ai. Pe pulanga ni fiha koe whahanga au ki ai. Ono o hake mea koe ni. Pe koe mea i piko ni ke mea atu. Ki waifu no wau. Koe mea fua kou ngau e kilo tonga o ko hala mea fua koe. He koe ki ni hanga whanau i mai ha merino ai. O ni whanau i mai wā, lau. Ai kau ngai whapureanga. Koe tai whiri mana ko ai whunga ko asese ki nau tolu. Pea ko mai me o whakamau na tō he pacheti, pau, pea hela e futoko fiha ngā aue, mateat pea ot pe ai fuaia ki haki toko nima whatatau me paanga i whakapanga o atu. Koe kore at pe ia uruaki pa, ko at pe ngai whiu ipa toki tari whakangata mai peka, koe whehu i. Koe hā ngā aue e pulea ngā koe ni, koe ngā whau koe ni ko whai, ke mea koe ni, ke ta ofi, pea liriu a whe, koe whehu uruaki ia. Ua, koe mea no ku hoko pena toki hoko pe he weekend ia hopo i whamau anga ma whatontonu o hahake ai ko totongi me panga tuku hau e kakai ha panga 12.2 miliona pe ofi ki he 5 miliona ki ha loea pe taha os totongi ia me he panke whakalakalaka o tonga ki ha whakatonu na e whai i kamata he wanonoa ua, wanonoa watolu, wanoa watolu, wanoa wafaa. Wa mai geni. Peke poine o hake he ni, o kiai ai wesia he ne kakai whanua. He kono uhinga ai. Koe ek minister paanga nana tok whawhisi. Na ne pure i lo ua ia ai ongo kautaha. Ko ini, ai koe panke whakalakalaka, pe moi panke pure. Oku he malu ai poate pe, ka koe poate oku hawhanga tuku ek minister paanga ki ai. Pe ek minister paanga koe ni, na e whiri e meitua he ek palemia whakawhisi. Koe poi ni, e whakangongo whoki ek minister paanga ia, ki he tamana ne whiri ia. Koe poi ni upe hen. Koe paanga tuku hawe ne kakai. Whai whihalaki, i o haya mai whuloia koe ni, to o me paanga e kakai. Mau uai, ai no ia ki he kakao masiwa. Ai kone tue tamini, aule tupuia ki olunga. Pea kai kile, taofi me no ia. Koe kakai ma olunga pe mo panga ia, ke itali e nau no. Koe kakai masiwa, mau toluen kai masiwa. Kai te rafa no ia, mau ue mea kotoa. Koe whiui. Koe haa ngau e pure ngā kuwhai he mea koe ni.
mai na bena te me mai purango ni ke mo se tolo e kana kai ke mo se tolo e fana te to tonge loya ko ni ke hiva miliona un full miliona ye to ta be ki ta peta pe ko sa no fa mon ko tala fi pa anga ne fai ke fonu amuri na ya loya tonga ko ni ko me ko fai ho ha e ko hana ho mo ngai ko fai ke mo ta ofi ai me ko ni ke ona to e hoko he ko hono uhinga e toi fai ngata ange no ya ka business mo ka kai masiwa I he pange whakalaka tonga he mau uia e ose pa ngai pa alume tupu ia ki olunga pe e lava fefea kai masiwa ke te no he pange ko ni ko alu fa komisiare maka tunga ngai whakamole ta e whakapoto na e whai he tapu mo ki nau tolu he ki pare mia whakafist me pulanga na osi wheu hon tolu he ki pare mia a reo koe hoha o peheni. O kulahi au pito, e ngai whiha laki, ia whai tu uni, o e kau mawhai, peko e kau mawhai ko ia, e nau whai tu uni, peko to tonu ke nau responsible ki e nau decision o nau whai, ki he potu ngāwe o ne toka ngai, peko e pare mia ia, peko he CEO ia, peko kau ngai whapurianga, e point ko ni, ko alu e totongi ko ni o ngahi mo ua me panga tu hau e kakai mo e kakai o na totongi tu hau ke totongi o ta whakafoki ai whihalaki ia whai tu uni hala mo ta e whakapoto incompetence e tu uni o whatatau me ni mahino o beheni rewa ku hoko i he taimini ai ngahi tu uni na e whai e hae ki minister pia mo e ngahi tu uni ko ngai whakailo ai pure anga. Hala ke nawang ai hangai mea tesi. Pe ai a hopo pe nau moua. Ka koe pala mak pehen. O koe whake nau totongi e nau tolu ia pe nau fua te nau ai noa ia pe nau tolu. Koe uhi totongi ia me pangatu whae kakai. Koe whakatuku pehen. E malawa nai ke mo whau hala ta ofi. Whoki pe mo ua ia. O totongi he ekminista koea. Mohono kato. Foki pe mo wai ke CEO ke fai ni foki pe ma to ta loya a puranga o vilitaki mo intafi me hori ke defenga ke ne fai anga himea o kai ke whakapoto kai lava o nunu a kovi o hange ko ngai hopo hon ko to tongi me pangatu ha kai kata pe ka fai ka wa puranga ko poini o foto atu pe malava nai ke mo fau halao whakapoto ke whakatonton wen peka pau rewa e lava ko hanga hilawa ko asi pe ke ki lava be o ke tolu ga ngalo ai ko ulo aki ko tano kan ke pie mesa o ulai mo nga report mai nga va henga he o ka fa fonga o fai ai falele ulai mo ne hawa nai a pie mesa me ka nga fa pula nga pe nga ko no mo fai ko committee ai kabineti ko committee ke public service mo public sector ai etalano ke ngai me pe he ke ka ha fai mau Fataha pule luku toa peke ave ki eke mausio. Ko ta wene ko tui pe ko mape ko me ope ta hongo fulu. A hono ngai ki ke tau siang ko haa ko honola. Wa hanola whaka ekonomika. Ka moola whaka kau ngau. E na e fuke ko whaka amu fuke ne whaka lelei e whai whatongia. A koe haa mai o kune wesia ai ongo e kau ngau. Ka wena commitment ki ngau. Ko me kan no ki he panke whakalaka na e whetongi whoki he ni sapa ngai kau poate. Pa ko honoa na e kore ki he Asian Development Bank. Ko na tofu na whangau mai ki panke gani. Ke nau whai ha full investigation. Ke nau report mai ki he kabineti. Ai ngau e ko tope na whai he panke. Kawai moha ngau e o ngani na tai whakalaka. Na ia lipotia na mahino mai o ku mau he pange whalalaka a single borrower's limit au ke banking act a formula ia ko ia po hangange na mau ia ngai no la ko ke ia ngai me le fok mai me ai ke whapanga ki a pange ko e wale na tolu le na ai review he whalpanga pe ina hange na pe pange pure I he sune ko ta ko sibe ko me o totonu ke fai mo ave to 9 miliona e pulanga ke falele ke pange ke tu e tu fatu tama in the capital au fa ube ko recapitalization o pange ka ku fai ke ngawe mo sio ke ngai me o natula pe ngo me ke tala noki ngai ngai ta fa la ta ko hono to ru fai tu ni hala
Ke me na mau hau I ko tu ka cabinet pe hono wana tu cabinet ki kamisa. Mo ke fama po mai ai fai tu ni hala mo ngai pot nga. Pe ka pa re ka fai tu ni hala mai lao ke nga we ki. O ka wai ngai ku punga pe ko ni mai no. Ke ka polisi ko anti corruption commissioner mo on pat meni. Pe mo fama wana. Ke ave ki ai ngai fai tu ni. Ko ngai ku pu ni na fai tu ni mai no pe cabinet ka web me public service commission o fai ma sio ke review ai komson ni go mo no ka me mi pa ko hi ko fai tu ni hang ho tala no ko ni hala pe go no cost ye pula pa mo ngai poate ko ni tala no ke ai minister ne ngai fai tu ni na ne fai ni ngawe ke u poate o mahino ko ngai fai tu ni ku kai ke tao hang ho tala pa ku hoko ko mole ki ngai public enterprise ko ni to ka awe bang mo ha fu ke lao ka ka me no fai he pule anga ka ba o ku at risk e public interest alele ya ka kai ko pule anga ku yai ai ma fai fra mui ta ke ni to me ni ma kovi hanga pe ko me o case kon ta no ke ka fai tu ni hata ha hala pa to mai me ka ka kai mi hono ni ma ke tu ko mal pule anga ka to ke fakasio hani ma ko ma age angi ge o me u hinga ge ni sa ko ni public e kai tau hoko tau tolu mohasino hange vitano e kai tau hoko tau tolu mohasino o fai tu ni ko fatongia e puleanga ke ni hanga o ta ofi ka faka mau po ange kia sino ne fai fada tau ki lao mo fada tau ki heton o me mau ingai o feu ko tu ke tali be me anga public sector reform ko tala no ke anin e fotu tu lele e mafai fotu tu lele structure whakanofo whakalele ngā whapuanga mo public sector ko ni kuia e public enterprise pe fai whakalele mo whatongia pa ai e lau ke mau angko talano ke mahino ka hoko ha mau ko hai o ne mau pe tautea ake tautea totonda ik ben mi le ole fam le mo I ka winga tatau pe ko ni to pe ki fe ia e ua o mai ngai whamatala ke tamu le ore o ai ngai fai pure anga le ore o ago tahi api panga tahi api foi wa tai mi me mahina fi o behe ai I hanga fomatala ko o mai ko ke te ma o ngai le ko te ta te fite pu ngai la lai ai ngai receipt u tau ta no ko me ko si to ko to ai MT ka to ai u tesi am u fai de ko no to pe puri ai ko le be ke lava na pulanga o ngawe ke ngai me ko ni ke whakatotolo I heku mahu inga ke o mai ngai rekod ko ni ke o mai whakatonton ka o mai ngai whamatala ko uhi o ko osika iloa ia ka hoko ta ke mea hoko I pare mia tale te whika maunga o tau whai whuke hopo ai au eke he kau contract ai a wha million au koe hopo e kamata a tawa o lele ai I taim koe nu whai maare ko kau taha whuke tolu na whai wha ilo e potunga kau rotonga eke e he Rotonga eke mai e attention ni are ke whama poprangi record. Pau haa mai ai tūngai koe nau ke whamatal kei. O koe ngahi record kui ai. Pe koe kau ngawe o swen nau fuakav. Nau o whama on. Pe koe haa tūnga koe nei ai. Pe nai ha record pe kai. Tō pau nei ha record kau koe kei ai. Koe haa mea hoko atu ki ai. Pe koe mea utai whakalao ke tau hanga mau I ha record e pule. Ka whakaosi biao ia na hu mai ke ni na no feu I tali anga o mata pule u api la o tali mai ke pas mai feu na ia be mo ka tali na to ko at be mo na si no foi la lo tali mai na ko ulaki pe ko ni na na ave na to tangi ke fare area he ta ko si ko ni na na ka he lang ko ni hunga me kita ha pai o ha we ke ngai fare I ngai whakatamak whanatula nei hoko. Pena nau pe, na awe nau tohi tangi pene pe, e whaiha hono whakawhia maaria I nau tolu, I pare mia koe nau te osi. Ka wake ahoni uti ke hoko ia. Peko nau nope na toi lalo o tari mai, pe ke whakatonga e mwe prango ni, o nau si ke I tari mai, pe kai penia mi tonga taponi, ka wake peo ia ke mea pe feituna. O nau si tari mai pe. Koe te hui koe whika o akia pa mwe tohi tangi na mahi wano uoua. O te pe ke nai tuku ke pulangangi na whai kia ngāwe. Na nai au ki he tau kua si te pe whahatari.
Ka hoko ia ko ngahi tohi tangi ke sio kai pulang ko ni ke se tol. Loko tahe umea ko ne fenge se tol ka tuki he minister ko ne public enterprise he ko se he komite kabineti ke ngahi petition. Ko hi ko case ko ni e foki ke fale le ke fai tali ki ai. Mo ayange mea tonu. Ma ka kai ko na fai ngau ko. Hoko tu pe fra osipe fra memori pe. Ko filave pe ni ambe fiu ne hak pe wi ko si. Ko ni o kuna ospensioni I vavao o to tong pe wa fe he mahina ono ko to pe pe ko pe nai ma hatari o ga ki na fe mari na turki ai he ko ka pa ngai me retirement fund ke to tong hina to tonu ko fe mai no aki e to tong kakato foi lamsam kakato ka ko ni ku me te ni ka pa ngai o to tong fa ka ko ja interest e ta na ki ai pe foi tangu tu ma o ai be o ka ki na fe mari na turki ai ko mai pe ia te nalawa ai feituna pa ko si pe okay fai mai be fra tatali me vai funo vau fa nga mari ko ko programa tanu halang he ngai ngowe he ku to ko nei to u hala ya pito I vava ne an hing hing o to fa ke ngata nga we ko le pe fa nga mari te nalawa ko ho ha pe ko ngai vava mi vava o he ku va ai conference se stonga ta ina o fai a ho tolu kamata o ki ai ahua tol ki ahua hiwa o me wa vitaimi ko le bena mo fanga mari mo la mari le ka mo tokon me ta finga ak ko ipe ko si fe ma viviri ka kai ko ki me abe ek pare mi le ki he pensoni mama fo ko me ai ka nga fo por exemplo tu ko pot ko me mi pai ko te ki fa ta ki report ki ngai ho ha ko en jo pa mo na pensoni mo ka ka pa nge totong aki o fa ta ki la ko kon ni ki he halangowe ko na fata mo kau sakolo ko vavau ngai vahe pa mahino mai o ku priority e halango pa fai ka ngawe pot ngawe pe mo pot ngawe ko ni me teki o pe pa angai ki na kan fili luwa ki ya ka pa ka hala ke ngahi ya ke pango ya ko pa ke na ware ya pa na to me teki ka ki fa fa na va fi tu ko mo ngawe te ni hanga to tokoni ono tukuange ka poni ki atmosphere kau kita ambil ke minister ko hiku he petition committee ai launga ko ne kau contractor na kau helanga o hunga ha pai mo hunga tonga e kamata na ave ki fale le ka nga au ki faton to ki fatali ko yo na o sisio ke subcommittee e pureanga pe ko ko issue ko ni ko issue for technical kana mai kana o si frahu mai ai report e kau technicale o na recommend mai amount pa na mau whakahu mai ki he kabineti ke tari recommendation ko me he technical team na nau nei ai ko ngai fare na valua fe tupu mal nei recommend mai ke hiki hake o tahakilu tolu mano ka na fatatari kabineti ko ke hae ana toloi pi ke fai sio fa lele ki ai ke fonga procurement ni ko ka la ma wai ka ko he a fonga tu ko subcommittee ko ya ka wai motuan ka mo minister foreign affairs ko ui ko fu to mu respond ke me ko ni pe la ia fanki kau tahalanga u na wosi mate pe na tolo ya mahana o anga ngai pesete wanoa ko ui ko na feta kai holo pa kai ke lava o na ui ku pehe ko ana na hopo na to mo puanga ko si ka ko viu ko ma tolu in fairness ka ko palparem fo ni la lavu he ko na kamata me ko o hanga sete fo i silingi ke langa pehe ni o mai ai pe kau tama ko ni o mui ai pe foi fasi na ke tai kai ke na o mai o tamte o foi fasi ka na foi fasi o na tolo fata tau ke e na ke ai ko he foi tai mia mana tonu ai foi kau ko na ya ha na tolo apalai foi mia tatau ka ko ni ko palpare mana na foi talo mo ya ko nga hilanga ko ni langa fo o ia o fe mai infrastructure ke avec ai ka hanga ko alu ko ke ngai motu na ai palpare mai ai hanga na tolo split pe mo kontureki ke supply ai pot nga we ga
kai rei pai kau e ko u complication ko ya ma wa fanga tuku ke mautari ai fai tutoni ai komiti teknikare na va ipe e farelea ke fai ngau ke in all fairness he ko si I lahi ngahi mo ua e ngahi kau taha koe ni i he whanki suppliers ka ne tifiti le vai e whakaukau e PPP koe na mohanga kamatai koe mo private public partnership ai au osan koe au mate private ia he ngau e foi siringi koe na ke loka ia i paketo malolo ko ai ku nau fai nga ki ai ana ui to ta independent ne ki ha assess fa le ai me ko na to kan ki ko ha me to ton ne ton ki anga ki nau to ne ma la lo pulenga pa ma lunga nau ha ka ha le va ta ta wa ta in na ngi ki fa fu me fe so me ne fa ye ni ka ta ni ta ne ki ki ma ngi ngi ne ka ko wano ta ni ma na pa pa le mai me ko ni he ko hina hu mai pure anga ko no agris po hiwa ia I wano tahi ni ma, o si maawang hai contract ko ni ki hapai. Aina na whatau ni toi nau. Kai oat pe ki na hanga langa. Aina iai polo pare ma, kamata me, na kai koe, humai matok o si pureang ko I mu ai, na os kamata. Pako fo I hau ko ia, o palo pare ma I po wake aon, ke teke liriu, ke kumpe pureang nau, ka nau ma langa. Pako tui ko ki foi me ki whaton tonu. Maro pita. Ko ia, ka paweda mohanga whatonga, nei lahi, o kulahi pe u, isiu whaka national o ko kai ke futokanga I kina. Na koe tau solar energy. Talu hono whotu e tāgeti ke pesete whitunoa, pesete te au, pesete whia. Kei nofo peia pena toki ui lewa ai ngahi whakataha, ngahi inter-agency. E kau stakeholder nau whelala we mea koe ni. Toki mahi no mai koe ke te kia ke iaha, a national strategy ia, he energy moving forward. Koe mea koe e waste and recycling. Tako au te kia ha national waste plan ia e whonuani. Aia ko hinga I whakatanoa pe he o lahi u mea koe na ke o hake u whaitu tuni, hake koe mea koe he panke, u whaitu tuni, muu si ai kakai, tahaya he ngahi u hinga, na mau whakaukau ai, he kabineti, ke whaiha review. Ke o ngake ne o mai e mama koe ke ne tatakia ke tau hala whanonga ke kahau. He kai, ka pau te tau taktaha mai pe, koe mea kou asi mai, e tuk whai whataha mo e tamane nai. Koe taimi na e sea e tama ko ia, e tokotaha na e sea he puate ko ia. O unehanga ia take up ai lisi he whitu ko ia. Koe nei tu ape hau ia whailo mai e kau, ai puate. Koe u palo pare mai e taktaha mai mo I lau self-interest. Ka koe katoa e umea hanga ko ho lawe koe na ke totongi loia panga 12.2 miliona. Te ke whiwa hano whau kau ipe wanga whe. Ka koe atakai eni, koe whihongo e kau tamate ka mo e kau tamata. Ka koe palo pare ma koe niu tau whikuki mo me ai, e kau tau hanga kehe me ai. Koe waka koe asika. Osi tūtūni mai he kau whakamau whakatui en Royal Commissioners. Koe implication e mea koe ni koe kau kabineti pa mo I puate o aho koe. Ka koe nau whea ka kai koe ni. Nau tole nau tangutu mai ngahi position maulunga. E anga whewhe lewa ke tau whakatontone hala whanonga whanuan. Ka pao te tau whenga ke puke I lalo he kau kei tangutu mai pe kau mea koe he. Koe mea iau mau. Ne ongo koe whoi mahina ne tolungo mau occupy office. Kau teke maula mato whahanga au, koe ngahi pot ngau e tō taha pe, tō whakataha mo ngahi pot ngau e. Koe lahi taha ngahi whakataha whakahoko I he kabineti, ngahi subcommittee, ke whakama opo, ai koloa e whonuai. Hei kai ke tau tafoka ke peo wahe awe ki he tanuhala awe ke si poti, teki tau ita toko hai lahi koe ke tau mau. Koe whakama opo ke mahino koe hai tau mea mau, ke ne titemene ai koe hai mea priority ke langa ke whonua. Koe ke utui koe status ko ke mau mai pe o whakatau o lunga pe ki he mea whakalerea ke whunua lolotonga. O kau e whawale lakanga au ke u whakawhisi au me minister ka pau e hoko pe ia I he status ko. He ukikai ke te lawa ki ta whatongi ai ke ongo i o te whai mooni ke te ngahiwi. Mai whewe gani? Malapito
pale mea leo leo mawhenga maali ko mumia peni iho mea mai ko ia na iai ai whaihala i ngai pate ko ni ngai business e pule anga ko unga na tukua kina toki tua ko feu i ko whaihala ko ia ko toa ai kau me mipa pea ko os whaka ilo kina utolu pea me fehui petahana to kon mai pika minister ko mau whakaku mai ai me mipa fo o malo tu peke mensaje ko hi ko whaihala ko ngahi fai tutuni na ke lele ko kau me mipa fo o os fai he pot nga we interview mono CV e kau me mipa ko tari ko ni ke foki mai pare mia ke fononga mo ye ke ne afio na au fanga tu ke kau me mipa ko ya pa toki foto ka gos mau nga we ko ya malo te yo ko malo pito pare mia leo mai e whainga maria ko ni maku ko ongonga le ti o tonga ko ki follow up question be e pare mia leo whekau aki moho me ana e whahoko i he press conference i Maasi o ta uni mo no pailate i kon koe upasi koe ke whetuku mai a ki nau tolu mei hahake ke a komo ngā ue koe ki eke pea pe koe hae tu unga kuiai he taimini koe whika wape ko ki kore peke u ki whehu i ki he minister mo ui kataki pe minister koe tu unga kone o kuiai ai moftengi ai aku mahino koe wike kua osi pe na e osi ai mate e ua pa koe weekend ni o kutaha pa koe whehu i lewa e minister kataki o ku halewa ho mo ngā ue e whai ke whakasi isi i hange ko me ane nai na ke pehe o ku alupeke toe toko lahi ange ai whika koe o ku mou mao aki nau tolu o ku whakautua i he moftengi maloa pito. Malo pito e whewi koe ni. O lolotonga whai pe ngā ue, pena kei whai pe ngā ue ia. Hono lele mai koe ai tō umahaki koe ni. Koe tengi, there's always that chance. E iai ai mate me iai. Ko uhinga ia mea koe na mauhanga i peo declare at the beginning i February, kana hoko mai mea end of January. Oku iai ai tō umahaki tengi, ko hinga ke tokanga e kakai, ke tokoni mai pe ia ke whakasisi e namu. He koe namu, koe palapale mai ia, ko ia uneanga o whetuku holo koe ai tengi. Ko it's a viral illness, oku iai pe, koe mea pe oku kore ke kakai e whanua, ka oku puke ho re ka puke lahi o whamai wawetaha o hifu ki whalimahaki ke whai hano sivi ono toto he ko mea bea tene lava whawofua mai ka mautoro pe ku whemau ke whakatokoto lewa ki whalimahaki ka whai e ngai ngā ue koe ki ai toko lahi apito ka tokoto ki whalimahaki ko whai tokotolu pe ni ko nau malolo pa koe pe whakaamu e waveni pe hane holo ai tō mahaki ka hei kai lava ia without ai ngahi toko whetokone aki koe ni ke whakasi isi ai whanau anga o namu i ho tau environment. Koe ngahi ngā ua pia oku whai. Oku even o ka pauna e ave ki muri ai kau mahaki e kei tōmu i pia. So koe mea pia, koe appeal pe ke kakai ki nā ofa mai o tokoni mai ki hono whama ai a tau environment. Malo. Takini whiu koe ke pasi. Koe nā tuku pe ke office pare miau na anā tole pasi pia moe wahenga haha ke nā whai nā warea pau ke whonga whakalele. Ako tui koe mahinan ton ke tau sio ai ka haola ai trial koe ia. Koe whu koe whingai ke to'o ngai mea lere koe me hala. Sa koe aho whene maloloa e ki leka tau walu koe ni aho. Was it Wednesday morning? Aho. Koe pewha koe ngai kolo koe ag nau tolkon ko malolo. Kolo fo'o e ua pia mei hou mata. So, aia koe figures koe kau positive tested. Lahi taha pia mauwhanga, wahenga, not kolo, wahenga. Aia kawat kia homa kerika o popua whangaloto homa
moe ngai kolo takatakai. Toko lai taha pepe au a kolonga. Mantui nei kamata mai e ai puke mi hahake o toki Hawaii. Ko mea taha sorry, I forgot to tell you. Ko osi ai whakatalanoa, ai mau talanoa pe lotu whale mahaki. Pe kua taimi ki whakasi isi ai mass caterings. Ai ngahi whakataha, whakatokolahi. He koe taimi e ni koe e lava, if you come, o kuke osima o koe vai lasika o te keiki ke asis ngai whakainoa ki a whakataha lahi, tokolahi. E u koe namu, e alo ki whainam tatau pe o to taha koe. Mantui koe namu koe nkou tau talanoa ki ai. They are the mosquitoes that are in the house. Nata o talanoa pe ki ai ngai press conference ki mua. I he whale he taimi aho. So koe si whai e whakatalanoa pe ko taimi ki ma warn a public whikau aki pa moe mass catering ke whakasi isi ko uhinga ke. O ka paupe e toi alu atu ke toi whakalalahi ake. We will declare this as an emergency. Mana o hange kono declare emergency ko ni koe oe COVID-19. Pa koe mea e koe whai. Koe mea taha he whamantui hake. Koe flu, treat it like how you treat the COVID. Wear mask, kapa o kuke ilo, o kuke tale. If you're going to public, please wear a mask. Use a hand sanitizer. They are all over the place. Ko hand sanitizer. Aluki falma ko kore how hand sanitizer. We have a lot of hand sanitizers in the hospital that we can give away. Oku mawe hand sanitizers. And stay away from where there's a lot of people in a small room because you can give it. Te ke toi lava pe ko whakamafola holo iha ki loki sisi o ke no whakatai mo ka kai tola. Malo pito. Malo, tatu mai e whiwi ke whai ngongo ni. Malo pito mau whainga mali e. Kau ki whiwi, whikau aki pe mo e mea na lava ke minister policy e whakata konferenise o wike ko osi. Nei pehe ai e minister policy mea pango o whie mao ke whengawe ak whakataha a pot ngawe policy mo kau ofisa kolo mo pule whakawahe. Ka koe kau ofisa kolo mo pule whakawahe o nau i malu ki nau tolo e ofisi Palemia. Ka kohono tau e whaito o kona tapu o ikai koe mea pe ai policy pe pule ngawe. Ka tau kau katoa ki ai. Ok tui ai tau moalelei ke whakaukau ko ia, ok mahu inga ke tau whengawe a ki wā ofi. Ok iai ho mau whatongia ki hesi hasi. Ke atu, koe ngahi ako, koe hai ngahi mea ke nā wala tokoni atu ai, koe ngahi sekitoa tau taha, koe hai nau mea te nā wala tokoni atu ai. Koe whehu I lewa, e lawa nei e hoopule a ngā oi ahoni. Ke whakakakano e whakakaukau lelei ko e ni. Pea whakapapaui o ngāwe e kupu ko e ni. Pea kakakato ai tau ke whakaha ke ilo I kakai e whonua. Ko hae ngāwe ko lava I e whaito ko nā tapu. Ko ia pe malo. Koe konga koe ni ki he anga e tau tuu koe ki hono whai e tau. Koe ta whakawhau koe ki he level o koe o e kolo mo e ngahi wāhenga. Ai koe tu koe tai mini ku I ngā koe ki ngā ke ka ofisa kolo. Ulo tōng whaika ngā pule ngai ke na wofiang ke kakai. Koe ni ma ngā weu whaamu koe po ngā polisi ke nau ngā ki. He koe e lau ia ke iai e kau polis kolo. Ai koe polis kolo ke malu e lau e polisi. Ke ngā weu koe mo e kau polisi ki whaito kona tapu. Atu peke ape kutiaha ko ngā ike. Koe whie whakamaalala behe mea koe ia. Koe na whai konferenise kau polisi, kau taki. Pena e ohake ai isiu koe ia. Kana aku iai, pena whakaukau lele ia ke whotu mai ke kabineti. Ke uri alain mai ai lau koe kau district officer me kau officer kolo. O hau ia malu ai polisi. Ke extend ai nima ngāue koe kau polisi ke au ke polisi kolo. Ke systematize whakaukau koe uhinga lelei. Koe uhi pe koe tau ngahi isiu tau whetau laku mo e ngai ahoni.
ko e la fo kia ofisa Colombo e te kaupure fa va he fatu ia he uango fultupu tahiwa uango fultupu he context mo mama mo ngai me ngau mo atakai ko ia a honi ke he ono atakai ka ko u la he ono fe fo ki hi holo he mia pe mo office pare mia o ko na fai fo tu ko ia ka e ngau e kia ai kapneti ia ko e ko ia ko ki me beta na ko ki hu me ko ni ke ai to pia ia he ku olungani ko tu ko white 12 o mai ngong fa fia e kamata puna white 12 a pong o fai atu ai e ko isiu ko he white 12 na hanga fo ke paso ia pa mo civil aviation o to en the certificate of airworthiness na ga ke uhinga ka fo event ta ko uhinga ko tal e na assess mai ai ngau fa engineer ke waka ko ini mo no compromise pe kana na hanga le background ka o whatever ko fa ngau fa ma to ke ngai non compliance ko ya pana lava ngau ko ya so ko talo ne tu mai me tisema lava ngau ko ya ka mata anga pe mahinani ka ko kai ko ke ya ha ka pailate o ka reni pa fe ma le ke to ya ai flight examiner ia ke ne hanga to CV for o ka pailate fe unga tonia pe mo hawe ai tamatare kita me paso ki ne ngawe na ia ke fai ke tuini ota pe kore leva ke amend en to ala ke ki fatatari ngawe go ka ne tokanga mai ke approve ai ke ne examine ka pailate pe na lava ya ahon aya o fai leva si ai lulutai ke restore service ko ki eu pe mo niwa pe ko ne tu ko ngom fa fi ko lava firiti e tol mahal ko tok fo time at one time ke operational ai white 12 to in ota pe mo sapa mana tu na ku lave ngai press conference ki moa ko tau moa pe ke restore ai for intervention ke hu mai ai CEO for ke restore ai service ko we ka hau de mau poate ke tu waki ai CEO for ai CEO ke ata ke tohi mai kai ka ko decision ko pe ko fe direction ni pe private public partnership pe ko ave ke ha ko decision ko mau ke frango pe ke atita ke ne mai financial audit ai wa ta wa tol wa fa ka maulava fai tutuni ke mauhanga o titemen pe ko hai loloto e liability versus ai asset to tu ke fai ngong ko mo fai ngamali pale minister ko ki fe ui pe ko fe ka aki pe mo ti palu onga me osi fo ke ne kontule ki ko ha ai lau ke ai pe hoko atu pe wa ha tu ni ke ai oni na u tokos fa hoko atu o ma poate ke wi ka u ke tu waki a CEO okay pa ata ko to pe ke to ki ai ko to fe ja fe pe ko fe ia ko ke pale mia le o fe ka aki pa mo ono no miliona ko inga ko nei polo kalama ta ngai mitia pe mo pale mia malolo pe na ne fa pe ok ma ka to pe receipt me forma talapanga ke fa malala mai ai pe inga he ko to tonu ko no moni fo ke me ko ta pe hu ki fa le o fe ma to tonu me moni he na o si fa ke ko ya pe malo ako tu ko me ko report e ne au fanga tu ko ya ki henga we ya po nga mo na fai ke lo tonga covid o ke henga we me fe hu ko figa mo pa nga mo forma talapanga ai me ko ki ha fanga tu ko report e wa fanga tu ko na alu nga mo na lava o fa o ta palani ke covid ko palani fa lu fu ka to ma pe hang ko ni tengi ta la pe malu ta to ko alu ke na fai pa wang ke international health regulation ai ko fa fanga tu ko report ko ya fanga tu ko performance ai potunga mo e ko na to na to nga me ko se hu ya ko ke figa ko mo
me whakapaanga. O kei tu pe loto he ripoti, nai kai ke ne mao, nai kai ke konkuru, kai ke awhanga tuku pe he ripoti, awhanga tuku pe ke potunga mo wiki ne ngā. Ai koe mea konu hokot ki ai potunga me te kia kono wakai ngai le koti pe ku I whia he ko hina e, kai ke mao he ngai potunga awe, kai ke mao he ngai cluster, ai koe kau NGO na whai ngā awe. Mena whakatatari ki NEMC, ai koe National Emergency Management Committee. Mena kai ke na ose taimea ati taba ne whamapopo e ripoti, o ke ke oange ha ripoti ngai whamatala. Ai ko mea mahokot ki eiko no kumi ngai whamatala pe ku I ai kai hoko atu, kai whahano awhangatuku. Ka pau ku iai ngahi mea I o whakapapau I ku lele mea kato. Pako ne osi ai nga, o pau ku ha mea iai o ku ngari ui latai. E sio peke ati ta o whikakoni. Pako ne osi piko aiko ne osi, e kai ke tau toi whakawhikiki ai ku osi. Kako mea whai tai miniko hokot ke kumi le koti. Ia? Malo abito pali mea leo leo koe ki pe whelave pa mo whanongonong koe na ke toku mai ani awhi. Ki he sino I paanga koe ke he wheliuli wake ea. Pena ke whakala, pena ke mea mai whelave pa mo ngai sektoa ke he e whao ke ngawe. O wheilo pepe kwa taa ni ke apply at ke kai whanua pe ka kulup ngawe me ngai community. Koe paanga tātou miona ko toko na nusi. Ai koe konga pia lau pau ke declare au ko minister. Pau ke whanongonong. Ai ngai e lia kona whakalau pe koe I nea kaua ai mea koe ni ki he tanke vai. Mea ki he toi toa a kau ke malu I tau tolu. Malu pe wau ki he mea koe nau tāno kai nei. E hala e topo ni ai kai taofi mea koe ku mau. Ai whaha mau he te moatu o toi toa mai hala ka pau mau e tutu. Koe ke whaha whanawā mo tutu ha mea ai ke alu e kāponi ki atmosfia. O alo au ki he tokoni ki he sanitation. E nea ngai e lia na wanga whakalau ania. Ai koe atānu koe ia, o whaipe me te kia o ngāwe ni. Ange koe ni koe ngai tanke vai. Te mahanga ngā ke pānga koe ia ke whakakakato kātoa ai tanke e wawhe tupu ke toi tongan ke tufu. Ai koe apko tō ton ke en tanke vai ki mua e ose tangu. Pe moe hae ngāwe ke he koe mea. E taki pia me te ki. Ka o whai e ngāwe ke o ki he panga revolo koe tanke vai. Ke nauwhi ngāki pa moe kawhi sakolo, koe ngāwe moe ngahi potu ngā kawhi kau aki, ke o mai ngahi whakamatawa, ngahi api kou kei hala he tanke vai, ke api ngātu. Kaka mea ngahi api moe ngahi whetu ton ke whai, ton ke nau whetu take o report ki office wāhenga, pako report ke office koe meiteki. Ha nau ngai whiema e rea koe nau whamatala koe kia anea. Ko whakaosi pe koe hange koe ho mea ane nai e mea mai whoke ai takon pale mea koe whisi he wike ka hau. Lava pe kataki ke tuku mawhai ki koe hau hinga ene mea mai pe moe polokalama koe kawat ke ai he wike ka hau. Ai e hau ia wha te whito ene hau anaia ki he potunga koe ne trade and economic development. Ko whisi whoke o whanua ulahi angea hen, koe kakai whisi o nao ki tō taha miliona. Pako nau tak mamata ko taha biliona e paangai ku ne hanga furihi takai holo I fisi. O koe ma ngai industry ai, o koe forestry a fisi nau whahe papa whakatatu I tō puranga. Pako iai moe nau kawa nau tōku, pasi nau tōlu he mekon tau whihi ai. Exporte ki a selelia, e nau sio ki he ngawe ke he te nau lava, o tau whi whakatau aki. O tui koe whenga maali le leene. O tui nā maangi ke kakai ke mai nau koloa me fisi. Ulo tonga e pifu ke koloa ku mai me fisi anga koloa palamingi koe. Koe mai ngai koloa ni e utau whaatau he retaila. O mai me fisi. Ka koe ni hau ana ia koe ni. E koe mea whako whaai ai he peisa. Ke tau whi whakatau aki whakawaha e wāhenga koe region ka tau tonga. Ke tau wako ai ngai leson lahi ke whi whakatau aki. Whakalele e tau product ke market whakawaha puyanga. Pa tau hoko atu ai. Ka ko tui koe mea koe ni koe mea niau lele au pito he kuui e ngahi whakataha ia. Moe kau business koe heni. Ke tau siange pe wahanga hai partner e formo e. Whakatau aki. He koe weekend pela he wiku osi, wiki atu he ku wholau koe ki kata. Nā mau talano ai pe whewhe ke kau e kawa ia fisi, e kawa tonga ni. He o atu e ke kau export a fisi ke nau. Whakalahi ke kawa koe export. Ai koe tau trade pe he mo fisi. Atu e tau kawa ta doe te halawai hu he mata pākoe, hu he mata pākoe. Pako tui e kau ia hen he ku sio ku risi e kawa he. Wai tau tahan ko Provin Kuma, me green gold cover. Wai mo export a ia fisi ku base na tolu ia I tui koe Queensland.
na ostala no na to alwe timande ke lahia o ngai te na finga mo ka to ka vai to ngani ki wange ka vai ke ai ko fenga mali lahia ki kongo o fi fo me ki ne fi hu en ne fi ma in a fra ma po ko ngawe ke tu o tu fo ko ke fai ko to be me to ngata pun te ke ha ta system of local governance ta to ke fai ke nga o ku mamma o tu le va ka pu le fa va me ka ofisa ko le pa ka ha system me va ke ngawe e ngai va he nga fa nga ko silio ina to ka nga nga o ko tala no ni ke ka ofisa ko ko foi me fu lo fu no ke fil ki na to ko ka bale ta wa ha system pe he ke nga a ka alu ke me ko ya fisi me ga fo no ko na no sila mo ma ente mo to mai na ko time ke ta ui ya I ha tu nga ma lunga nge ka ofisa ko ka pu fa la ke na ngawi mal office ango ka polisi ka lava ke alu ngai service ki ya na ta pot fo ke ka ka pu ya ngai tu no fo ya hen ka no fo mai ka ia ange ko ma wo ko ki va mo ha pa ko hai o ku he va ha ta ai ha ngai level fa tu ni ke ofi ange ai service ke ka tu ko te ngai ngawe ke fa he ngai ko silio va he nga va ko EU ko ha pai ke na to e na to le fatongia o fai mo kakai to wa tu pe pule anga ya ha pa anga ke fa pa anga no tu ke tai mini ko me fa ngai to no ngai vai ko al wa tu ka to pe fai tu ni me senta ka to ton pe ke tau hanga tu wanga tu fa ka va pule anga open government ke tu wanga ke kakai ke na participate ke na ka ko fa la ka na ngai vai e ko sistem ke tai mini ko na fa ai pe na to ai fa ka ngongo kaya fa ai tu nga we fon io me wa be was be gi feui ka me fe tona e pa mi ale me o ek mista ko o na ke me ma fuka ne nai ki no vangi fa ta he kabineti ke ka wati ngai fa de vela ka ko to ko fo ki ko pa fo ki fa de vela en effet o se tong fo ka pour voir ça correct time ko ya ko foto at benia mo kore na lava ke la mali ke ai fitu no mo pulanga ko mai no nia o ku ia to koni ki he kau to hanga fanga ta I hange ko ngai ta fia mo mia ko ni be la mo ki mo la mali o ta la mali le ki ta na ki ai mo hani ihi o ku masiva ango o ki pe te ni lava langa no fare o ia mo no mali mo fa na ka ku na no fo hiri mo ngai family pe o ku no fa family ua tolu fa he fare peta ko le bia mana to ki lava hata no ke kabineti he ko lahi tahaya ai fenga ta ia pe ko pe na wapi na to o na te o hange ha iman puna e ngai ko lo ko le bebe ti mulava o to ki tana ke tu ai te mita ko no wale wape ne ke me mai ko fu lo me ka ko me ka ni ta to te fu ka ta housing policy fa le ko hai to ton ke house he pulang hango ngai fo no muli I ha fainga ta ko ne tu ke tai mini ko mau fa kau ai kau fire victims o fa ko vela na fale o so mai risia e pot nga ko ta mate ai ko to te tu ko pope ke mau sive ma dole ka pa ko ta ndu slanga no fare pa tu ka hoko ko ta fa ko ki kau masiva o si he policy pe kau masiva o momento fo ko fa ka le volo masiva o ku ai ango au pito ia o ku firma ke fa to ko ni na to o ku hange ka ki ma to o ku ai ku lupu na te hola ko ta oi ai ko tamata ke ta homeless una wono no mai pe I tu akolo I ha api ha ta ke ta na ke tu pola menge spuha e ka ki pale ko ka te ya ko ku hinke ai feu o ku kamata ke ta homeless ta ko ko ya ta policia ta to ke ne taki kina o ko ngai fo no fo o sio mai te na wala la pe to kon ko me ngai sia ka ko ko ka policia te ke housing policy at pulanga ke ni anga taki kina ai nga ko ni ko ta fa ko masiva e ia e ngawe ke certify le ha ngai tu ni ki ai ke CV ki ko masiva anga pit ko hai o ku hala ia he no fo anga ke kamata me ai ngawe ko e fo ke ai foi level masiva be ke ia pe ki pare ko ka kai hala pit jo ko una tona to ko no fo la ke fe tu ni o ga ga una tana ke me pe ko ma ho lo ngai fe tu o fenke ai ka na fa ko e fa tu ta ma ke al peke to ko la ko me ko mo lava ke trese tai mini ko fa nga na vela na fa ko ita me ke na no fo ho lo ngai fe tu pa ko hono wa ko fa nga o ma pe vai ko na ngai fa he tai mi ko to ko e fika ko e fa victims me te tu ko fika ko ka ta fa o he level e to nya tu
te mau laki o ke mea ko ia ko i fufatu ta mak whaka mo ui a koe toi ngā ia koe ke masiva ango mo e hala he nofo anga ko mea koe ke whasio ke ha polisi le leke ko fui ta pe mo fui fa si ben po mo o lo pe ku lo fa si pe e premia le ta mo fi tuna ko le penia ko ui ko tu nga fa tu ta mak o ia ai mamma fa ko ngai container mo uta ngai me ki no sila mo uta ai ka fi fa fo no ba te mo container ni e fituafe ko hi ka no fituafe ki ha mo ni sila ki tonga ta puni ko va uma ta mano tupu ko unga fa ko si ko ai uta fa foki pe fa ngai fo tu ya ko mi va ke fa la ngo we ke la ya pu no to ke ne fa foki ai ngai container o fo no atu kai hola container ko le i tai minute ke mawa o kia ko toki kamata ko le pe la mali le pule anga ko le pe ke mauta mai pe e maungoe e o moto nga ofa ki nuko alofani ta totong me heni ki ta fa panga hoko ono uhinga ka pa ke o mai ke uta ki muri o mai nga hen o alu le vai he fitu afe ka ki ma ol ma te ta mano fa afe va he mamang he utanga o moto nga ofa fonu au pitoang he ka ko lo ko le foki mai ka hautai o foi hau ko ya ke hu te ngai ko mai utanga to va o ma fa o alu ai he fu mama fa tau ko le pepe te mota ko tu ko me ko ya ko he ponga ko ne trade and economic development e ponga ko ya e ma ko ya subsidy ki hono local transport mai me ke export for export ka ko tu ko me ko no Hawaii deputy prime minister office e sai ya bitu ke mo fa no mai e ko he fa tu fa ka ke pulianga o tau tolu hanga he finga aki he fa tau aki mo na to o hange ko ngou na gua hana u talano meria na to ke pa ma ko no ke tano ke a fu mama fa ngai container mo me pe ka wo spai pe fitu taki ki he ngai po nga ko ni ka minister ko ni ke na ki si ange pe ko ha fu mama fa ngai to tongi ni ke fa fu le pe ke anga ta maro bito a fataha i he me ana me pe ke ai minister fe ka aki pe me ka me mi pa fo o ke ku mana tu ia ku ka me mi pa fo o ku filia i he penolo o fa fo mai a ko e pe tene authorized ko fe ia pa ia ai to fo i alu ko ni ki he privy council pe fa ta to ko ni ua ke ai i taimi ko na tu ke ki tu a ko ne ka pate mo tu a te kai fo ka pate fo o ko hai un hango whakakata o ngā ue ko ni ki he ngahi lipo the annual report ai ngahi kau taha business ko ne pule anga o ke ai ngahi dividend ke fuaki pa me ngahi whakataha ko ia ta pe ko AGM ko na nai taha ko na ngahi business pule anga na whahoko ko ia i he weekend ni ngahi aho ko maliot ko hane kau he whakataha ko ka pana ki ka poate ko tu ko lao i he opinion ai minister ko hataha ke ne tokoni ki ngā ue ke ne whakotu ko i tare kita mea bea minister ka koe whakakaukau pia i pare mea pa moi kabineti ko ia ngai nau whototo ke toi ki whama opo whakalere iang ko isi ugo nau ke hoake ko e whekauak pia moi AGM tokua ko ku whahoka tu ne i wha AGM mai weekend ko e whama apopo ko i ripoti o hange ko tala noa ka pau te tau react pe whakafo i stage ko e fufo i ko hono mene se public enterprise u kamata e me kamatanga tau whapaanga o wai nau business plan pau nau tafe mai ai o a mai ko i o ko foi whakalea ko pehena i whakangata ko whakalea totonu ia ko expire pe e nau te mi pa ko expire nau te mi ko uhi ko ho ha ko o mai ke pure anga lolo tonga fe kau aki mo service ngai public enterprise na aku whakakau kau ai he ko he opinion ni ko mea ko lelei ke e se holta ke fai ha review ke ne hanga whakamakatuunga e hoko atu sai na ui rewa whakataha pe ngai public enterprise ko tope me heni ki he nau hange pe ni haki ke a teika ko foi toko pe ke au ki waf ko e whakahoko pe hono implement ke mo oni whakalolo na contract kai ja mea ko whakalolo talu e ku press conference mo e ku whakahoko pe ko ne ngata pe ko e nau te mi ngata e nau te mi as of now te gai ke ko oska kato e mau ngau e mau tol ke process i pe ni ke whakamaapopo ka ku hange ko lau ko foi toenga
tau pe ni a foi mahina pe ua ko fu toko pe ke tau ke wa kai te fa mo ya misi ni va kai ai ko foi toko ko ta pe na wa he mo fa ko pe u me na o stu he palani ko ka to e u me ko ya to fa ka to pe in the interest o e ka kai e fonwa fa ka ka ya mo ta u me ko na ha ke la mo ni au bute u fai tu tun e kautaki mau uia fu ai he ka kai Uhinga intervention ko ne. Malo sai ma tau la fai aqui, to hoga te tau ngai feu, to ia be tau press conference e ka au, tau hoga toi. Ko ga me hen ki tau feu mo feu, ko tau tai mi be. Malo, fa malo te lava e fia fini, to fa no no atu e tau tai mi ki he press conference e ka au, ka tau faos. Pero que eso tau e ki mo fa tu mo fe la mali manioni, no fa e te ma tol he fia fini pa na hili ka fa pe tangata. Amen. Malo. Kai ko lava ka katoia ai whakataha ai palemia leo to ke ta Daniela Futsmalohi pape foki ke ek minister mo ui to ta ana ka ola ka pe ke ek minister pun ngai polisi pe mo ngai pate business ya pulanga Paula Piven Piukala pe mo ni ihe ka fa yongongo fa fonga ia to ai ka nga ue me hele tio walfit ponima fata levo to ifua me sage fa mo ki ka wana wili mo mea